О, прывітанне, шаноўныя. Як справы? Зараз нам трэба праверыць, ці пайшла трансляцыя агулам. Нешта не разумею тут на гэтай ютубе. Куды падзелася моя трансляцыя ды канал. Хвілінку павісіць, зараз знайду. А, вось і яно. А гук ёсць? Нешта не разумею тут на гэтай ютубе. І гук ёсць, добра. Так, тут ёсць. Узялись. Добра. Зноўку прывітанне. Сёння мы будзем з вами гуляць у танкі, таму што на выходных займаўся я гэтым Еўротрак сімулятарам, калі развязаць гэтыя праблемы, якія ўзнікнулі у нас у пятніцу, хіба што так, апошні раз мы гулялі. Вось. І што тычна тых праблемаў, гэта тое, што змарыў свайго персанажа, стаў на стаянку, але ўсё ж такі пасля сну не з'явілася ніводнага заказа на кальмар, які нам застаўся апошнім горадам, і трэба зараз, хутчэй за ўсё, пачынаць нейкі іншы, атрымліваць нейкае іншае дасягненне. Тым часам мы будзем кожны раз глядзець, што там можна яшчэ зрабіць, так, наконт гэтага кальмару, і калі удасца знайсці тую задачу, якую можна выканаць, то, адпаведна, мы гэта і зробім. Ну, то бок, калі у час будзем выконваць адну задачу дасягнення, то мы будзем сачыць і за іншай. Вось, і гэта іншая, гэта майнер, які мы і зробім, як мага хутчэй, а потым ужо вернемся зноўку да першаснай нашай задачы. Такім чынам, я яшчэ не выяўляў, якое наступнае дасягненне мы будзем выконваць, але верагодней за ўсё гэта будзе Concrete Master, то бок гэта 10 даставак з бетонных заводаў, якія маюцца ў нас на мапе. Трэба яшчэ паінвестыгіраваць гэтае, але хутчэй за ўсё менавіта гэтыя задачы буду выконваць. Калі не, то гэта будзе фармінг, скандынаўскі фармінг, то бок дастаўка да фермаў, вось, але там іх халерная колькасць, слухайце, іх там каля 30, вось, і такім чынам гэта трошкі, не толькі трошкі, але агулам возьме даволі шмат часу, вось, і трэба яшчэ пашукаць, у якія гарады, фермы, то бок, так, каб не заблытацца, каб гэта ўсё адзначаць і не паўтараць заказы ў адной і той мясцовасці на адзін той же ферму па некалькі разоў, то бок ёсць на чым падумаць, гэтым я сёння і займуся. Вось, што тычна танкаў, то сёння мы гуляем, канешне, мы зробім гэтыя задачы штодзённыя і звычайныя задачы, вельмі хуценька паздымаем гэты X5, вось, а потым, магчыма, вернемся да Е75, каб атрымаць 3 зорачкі, працей будзем глядзець. Пакуль у мяне такого моцнага жадання няма, але хочется, конечно ж, ужо завершыць гэты танк, бо апошні раз была вельмі добрая серыя баёў. Яна нават выкладзена на канале, але пасля гэтага было хіба што 5 баёў, якія, ну, ад якіх сорамна, як яшчэ сказаць. Сёння мы прыпыніліся на адзначцы 90-44. Вось, спадзяюся, будзе магчыма ўсё ж такі зрабіць 95. Я буду трошкі шчаслівейшы, чым адзін таму. Вось, усім добрай раніцы, усіх вітаю. Пачнем патроху, паціху гуляць пад добрую музыку. Дарэчы, пакуль не забыўся, мажліва, нехта там далучыцца, ці будзе глядзець у запісах гэты стрым. На маім канале ў суботу я выпусціў відэа датычна Hellblade 2. Senua's Saga.
Я, шчыра кажучы, вынікам гэтай працы у суботу здзіўлены, вельмі здзіўлены, таму што не чакаў такога ад гульні, якая пазіцыянуецца як топ-праект, як нейкі, магчыма, які будзе ўваходзіць у топ-гульні па спісах, складзеных напрыканцы году. Ведаеце, там лепшая графіка, лепшая гульня і гэтак далей. Вось, дакладна гэтая гульня, гэта прэтэндэнт на гэтае. Вось, і вынік майго пілоту, тое, што я збіраўся зняць і што атрымалася напрыканцы гэтай працы, ну, яшчэ раз паўтара, мяне вельмі здзівіла. Таму, калі што, завітвайце ў відэа, якія выкладзены на маім канале, і калі ласачка, пішыце свае думкі ў каментарах. Так, выходзім, ніхто з нашых у цэнтр не паехаў, гэта кепска. Што у нас тут? Т-10 прамахнуўся. На гэта не. Што тут сказаць? Супраць мяне 2 десяткі. Супраць мяне 2 десяткі. Трэба галду зарадзіць, па-першае. Ой, прабачце. 2-5-7 десятка, так? А Т-10 девятка. Не, чакайце, гэта... Вот я дурень. Як заўсёды, я ніхера не прачнуўся яшчэ, а там гэтае гаўно зараз будзе кантроліць. Маю на ўвазе Су-130. Далёка ад'ехаў. Давай ты. У меня трошки для тебя есть. Оскуть, ты погляди на яго. Як звычайна, першы бой гаўно поўнае. Няма чаго было тут рабіць, трэба было з'ехаць з цэнтру і ехаць на фланг для цяжакоў. Направо. Где тут встать? Тут за хмызы. Я уже так давно не гуляю на арте, регулярно мається на увазе, что я уже позабывал все позиции, откуда можно что накидывать. Отсюда. Где оно? А ну так. Ось каб сюды прастрэл мець. Але гэта хіба што вот адсюль, дзе Type 57. Ну што, хлопцы і дзяўчыны, давайце святло, уключайце. Будзе тут нехта ці не? О.
Вихрь другие. Где он тут едет? Ой, бля, ну куда же оно полетело? Поглядите только, а. Маль что у край. Не, 20 секунд, это достатково шмат. Тут не прострелить. Слухайте, хіба що треба наступним разом на гэтай мапе вось сюди ехаць, бо тут сапраўды з гэтай пазіцыі кідаць, ну, кепска. Ты кажаш, ну давайте ТС-5 трохи помучаем. Давно отсветилася. А тут, оказывается, можно кидать. Стой на месте. Лови. Паскуда, блядь, снова край. Лис. А что, тебе никто не прикрывает, елка? Ой, тяжко тебе будет, таран, и до свидания. До побачення. Блядь, что за долбоёбы тут у меня стоять? Поглядите. И ничего не робить. Гэты стоит сам себе, гэты стоит сам себе. Тупо лиса упустили и все. О, дивные люди гуляют за мною. Так, а это что тут? О, ворожая елочка тут. Гэта равно себе дозволяю. Хлебу треба сюда звести селепи. Не. Ну только поглядите на это. Что не светилось еще? Зразумела, что арта не светилась, ТВК ВТО не светилось. Т-103, это что, все тут? Да не подобное, тут древы все целое. Не повинно быть тут их. Поглядите на долбоёбов гэты. Стоять нечто в одно место. Навошта яны так стоять? Ой, боже мой. Что за тупые гульцы? Конечно, не трапить бы. Бляха-муха, долбоёбы. Почему только один раз дало тиснуть? Идиотом этим. Ой, дай 57. Где ездить, чего ты там ездишь? 2, 1. Что, ранки нема? Блять, чему влево полетела, сука, а не вправо? Поскудь тупая.
Ой, не уже, поехали, блядь, ТВП нас знайшли. Ящеры нейкі. Что, далее будет стоять, так? Ёлупни. А 57 нават не рыпается никуда. А на вот что? На базу треба ехать, конечно. Страшно ж, пиздец. Ты поднимешься вверх цене. Ёлуп. Блядь, шелупонь. Яке кончене. Вот они нарешті трапляння. Хоч раз трапила. Що, треба чекати їх тут, під носом? Дай 57 хіба що будеш кериться від їх. А это что? Не подобается мне это. Лепи. Не, я уже все там давно поехал. Елка уже тут не переехать ніяк. Номад до нас едет, добро. Это добро, что Номад до нас едет. Стой, куди ти поїхав? Т-57 тільки згубив свої хп і все на гэтым. Тушку, это зразумело, откидали. Ага. Зараз мені откидають. Угу, так і есть. Ось воно. Так, далее поехали. Что мы тут будем робить? Треба прикрывать наших тяжиков. Или справа, не слева. Бо справа можно недзе там зашкериться, да выходить, коли-николи барабульку раздавать. Рожета полетела. Куди? Навошта? О, яны зажалі алтеху. Там стандарт яшчэ падае. Так, другі барабан будзе голдым. Рожета... О, 50Б там полетел. Ну, божух, наглядзі, што будзе зараз. Трошки хуткасці не хапае. Трэба... О, добра. Однаго забралі.
А у нас тут хары? Не, 50Б, тут тебе все, гамон. Тауняк, бляха. Эй. Конечно, Пошин не пробил, и он шотный стал. Так, 2 у захопе стоит противника. Угу. Олег это ничто не означает. Рано заберут. Объектом подставляется, не детине. Так, 7, 5, 2. 8 секунд. Хлопче, допоможи. Бо прожета кудись там поджали сюди, отрымливая по писі повним этим блоком. Без вагання яких. Їх 4 танки зосталося тільки. Зараз поїдемо своїм лицом гандлявати трошки. Так би на живця ловить, як кажуть. Оп. І воно все ж таки не здесь, тут стоїть. Угу. А вот он. Мінус другі, а вафля тут повинна бути недзе. Але уже так, я і не заважу, что я... не, я на вельми далеко. То все ж таки гриль меня светил. Ну и ладно. И она там в полонце под камнем стоит. Две 800, ну такое. И не благо, и не кеп, и не добро, так казав. Зато и X5 зняли. Вархаммер 40 тысяч. Что Вархаммер 40 тысяч? Ну? Премиум магазин. Премиум крама. Идите в сраку со своей премиум крамой. Прошлый раз я заносил у гульню, коли не помиляюсь, больше за год тому, 1,5 года тому. Так, это было перед Новым годом, 23-м годом. Я так би мовить собі подарунок зробив. Але слухайте, я тоді задонатив на гэтыя коробки наворочные, колькі 400 злотых хіба што, 420 сильно каштавалі, уже цалкам не памятаю. А ў гэтым годзе я побачив, што цена подросла. Я таки собі ніг тебе. А з якой такой нагоди? Пробачте, калі ласашка, што гэта за давно? То бок, што такога, пробачте, было зроблена, то подняло цену ажно на 10%, калі не помиляюся, так? Там было 480 зараз. То бок нават не на 10%, гэта, слухайте, гэта на 20%, можна на 15%. Ну, 15-20, нехай так будзе. То бок, ну,
Працей кажучы. Мне гэта адбіла ўсё жаданне заносіць. Так, ну што, нехта дасць святло. Ось тут. Можна было стрэліць нармалёва ў барціну. Номад УДЭС СТА стаіць на адстрэле, карацей кажучы, свяціць няма каму. Мажліва, толькі там УДЭС на рагах стаіць, то туды пабачым. А вось гэтая вот шобла. 5 танкаў долбаяшчараў. Так, калі што, яны ўжо былі павінны праехаць. Зараз мы тут пабачым. Засвеціцца тут хтосьці не. Ніхто не засвяціўся. Ну што я магу вам сказаць? Ну, ў такім разе мы з'язджаем уніз. Уніз і... Зараз толькі кіну. Куды-небудзь. Я па гэтым не кіну. О! Паглядзіце, хто завітаў у госці. Тут яны у сейве. Няма чаго. Трэба ехаць уніз вось туды, гледзячы на гэтую елку. Бо яны ўсіх праебалі. Сталі на базе підарасы долбаныя. І ўсіх прапусцілі, хто мог. Ось тут. Што, нават гэтага свяціць не будзеце? О божах, ну зноў нейкія саюзнікі долбаяшчары. Як так? Што дзеецца? Дзе нармалёвыя гульцы? Дзе яны, алё? Чакай. А гэта, слухайце, наглы які. Не, я тут не... Ему далі падняцца туды, дзе я не прастрэльваю. Ой, курва, маць. Сука, дай святло сюды! Тупоголовые, блядь. Так цяжка яго ў святле трымаць, ці што? Это нешта неверагодна. Я яшчэ з такімі не гуляў, каб увогуле святло не давалі. Паглядзіце, яны ўсе зжаліся ў адным месцы. Кінулі номада, кінулі ўсё. Долбоёбы, блядь, вось гэта долбоёбы. Мне ў камень паляціць. Ну, канешне, ў камень. Куды ж яшчэ? Яно ж больш нікуды не ляціць, толькі ў камні. Гэтая елка ездзіць под нами. Ёб твою мать, блядь, что деется? Лора катается себе. Где ты катаешься? На что ты катаешься? Елку заўважила только зараз? Где ты раней была? Нема слова, просто нема слова. Хутчэй уже. 115, ёбань ты тупоголовая, блядь, 115. Пиздец. 1.8. Як тебе такое, Илон Маск? 1.8, бля. Добре, что не 1.10 уже. Все постали на одних местах и стоять. Это, конечно ж, которые тут стояли, уже давно выразали у всех. Блять. Уже хотел выходить. Линкс. Яшчэ одно говно, тому что яшчэ
Дефолтне. Він ще не прокачане, там нічого нема. Стокове, ось іде там, стокове. Вінкс є ще стокове. Проиграли, да неужо? Быть не может, чтобы не проиграли в это говно. Дивно. Дивно. А чому проиграли? Там уж все ж было добре так. Бля, курва. Треба у кут ехать. Что ты... Ой, мать твоя перемать, блядь. Я до гэтага танка ніколі не прывыкну. Уже настолькі много адгуляў на звычайных алтехах, што на гэтых коловіках так цяжка. Толькі тры танкі сюды паехала. А там яшчэ адзін... Ой, блядь, ну як так можна? Радуюсь развороту, блядь, какой-то. У самолету. Конечно, засвятился. Блять, да я ж... Ну, як так можно? Ну, ёбаный в рот, блять. Яны одним стрелом збивають усё. Песит, сука, ёбаная гульня. И он тупо здекуется. Это, сами себе не святили, коли яны переезжали тут. Сука, бесить. 274 с центру. Там стоит гэтае говно, блядь. Такое приехало просто у центра постоять, блядь. Ой, блядь, чому гэтая карта? Слухайте, я уже давно так не гулял на нормалевых картах, неких там Мураванка, что, Прохоровка. Яны так редко попадают. Что тут знову, блядь, 10-2 будет? Ты что? Добре, що хоч музика добра гуляє. Грає, та бачите. Бо було б зовсім кисло. Лис уже проехал, лис уже проехал. А, трапляние. Не, это was close, это не трапляние, это просто сплэшем 380 сняло ему. Ничто себе. А что за сплэш такие дикие? Не, тут повинны засветить, коли кто высунется. Из 5. Из 5. Ну тут такое, конечно, себе. Магчыма нават увогуле не трапіць.
Столько перешкодов, ну так и есть. 50 ТП. У твоей голове, блядь, что, муравьи живут, и что? Лёша поехал. Молодчина. 2 хлопца, 2 долбоеба, блядь. Супер. Ты, Лёша, специально дочекался покуль Т-50 знесуть, так? І тільки потім ти вже поїдеш свої ХП віддавати. Тому що одразу удвоя їхати, гэта занадто моцная бригада отримається, так? По 2 хотя бы трапил. С флешем. Блять, что за люди? Куль вы беретесь? Недоноски. А я знову туди кинув, чуєш, AMX? Коли ти ліцеш, що не кину, то ти помиляйся. Обов'язково кину. Тому що сплеш так само наносить. О, Кілана їде. 5, 4, 3, 2. Блять. Ой. Ёбаный рельеф. Ну все, наш город уже лучше проиграл. Кілана зараз до меня едет, так? Не, ну конечно, наши ж тільки зараз побачить, що у нас город проиграл. Кілана ніде тут повинна з'явитися. Ось вона. А мені аж 9 секунд дав. Поехали далее. Так, бляха-муха, что тут робить? Треба ехать в снег. На гору суперсмене ELC. Это значит, можно за... Или 75-й я бы... Полерать себе беру. 75... Я памятаю, опочный раз колесі строився з Євром 75-м. Я пробив його одним тільки набоєм 4 чи з 3. Такий радіус повороту треба ніяк широко виходити туди. Ось тут, наприклад. Ты, сука, блядь, что? Ой. Блядь, божух на, я этих танков коловых не выношу. Да иди ты в сраку, ей-богу. Як же їх, на їх незвично тут їздить просто так.
Бум. А, ну так. Я тут бачу, що ще новий режим у нас з'явився. Стальний паляўнічы. Сталёвы паляўнічы. Можа і пагуляць замест Е75, тому што сапраўды няма настрою зараз 3 адзначкі. Неяк браць. А там, бля, я ненавіджу гэты рэжым. Ён такі рандомны. Колькі ты не гуляў, калі ты супраць дваіх, то ўсё, гамон. Нішто не зробіш. Так, CS-ка. Що за певні там співають? Дивная музыка. Гляньте, поглядите, які розкид на гэтай тэхніцы. В гэтым режиме. Титанове коло, куди ж без їх. Так. Висвятилися. Так. Тайп, там CS-ка так само. Тим його не поканаємо. Зараз знайдем, не переживай. Можна голди трошки взяти. Хай він яще вилазить. Давай, вилазь. Цент подставился добро. Какая тут пробитие 315, а тут... А, я не то его включил. Мне ж по дефолту стоять. Ой, блядь, что я роблю? Нормальово. Отсюль можна трошки накидувати. Погляди на його. Это я спробують вийти отсюля. Ми поспробуємо отсюль. Ну, давай поспробуємо. Хто їх на отстрелі стоїть? Не зауважу, хто мене не пробив зараз. CS-ка. Прожетто. Ага, центура там стоїть. Треба повалити з дерева, як він мене не бачив.
Поехали худшей. Поехали худшей. Поехали так. Тут прожета. Ось вона. Я навіть кидать не буду. Потому что это бескорыстно. С таким раскидом кидать. Давай, хотенько. Для не есть. Chyba, что не мам. Для меня не засветил. О, нет, таки. Я его не, а он мне так. Треба поджим зробить и по ЖД, по чыгунце подъехать. В этой на версии унизе там топчется на месте. Блять, тут. Ты что себе дозволяешь, говнюк? Куди ти трапив, що не пробив його? Він же м'якенький, як хліб. Сука. 2 рази, блядь, 2 крити. О, блядь, горить. Горить, говно, гульня. Блядь, 2 рази я его. Ох, это, блядь, деется. Гэта тупо здзек. Як по-іншаму назваць гэта то, што дзеецца? Гэта просто здзек. Просто здзек. Одному борт башни, блядь, не пробил. Другому, блядь, у корпус не пробил. Ну пиздец. Сука, ёбаная гульня, блядь. Як же яна бесить. Каб'еш альфа летела, блядь, 446. Паскуды обоссаны. Что казать тут надо? Да иди ты, блядь, еще не трапил. Криворуки. На чим гэта? На Линксе? Линкс. Что ты можешь? Колы купить новые? Ну, давай. Потом. Да. Не на то уже много позиций тут, и можно отгулять. Поспробуем. Так, трошки. Угу. Леон на дефолт поехал на балкон. Пробачте, на дефолт. Наш Линкс нечто робить дивное. Линкс, что ты робишь?
Кунипанзер. Наш Линкс подох. Что не дивно. Неяк так удачно полетело, что... Ну, почекай. Бурасик. Робить нечто незвичайне. Мягко кажучи. Там попал. Бурасик навалялся. Что тут? Что можно зробити? Слухайте, я вже давно на этом балконе не был. Буду пострелять сюда. Ай, блядь, знову сплэш. Коли я вже трапив по гэтых танках. Чекай. 23 секунды. Ну что ты? Девять, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ох, блядь, сучка. Курвиска. Падалося, што ўжо даўным-даўно павінна быць, блядь, 1-0, но яшчэ не зарадзілася. За гэты час гэтая курва з'ехала. Дякую, Боже. Заўважылі. Ну, 22 ТМ. О, блядь, ну так. А як яшчэ іначай? А што, арта куды-небудзь апроч скал трапляе ўвогуле? Я такого не памятаю. Канешне, яно паляціць толькі ў край, дзе скала, не там, дзе танк. Шчыра кажучы, заёбвае гэта. Ага, вось ты зведаеш, калі выходзіць. 5, 4, 3, 2, 1. Блять, а тут гэта... Туды можна дзе-небудзь кинуть сине? Ты будешь сидеть? Святи, калі ласка. Тебе ж не тяжко. Ну, мне было б не тяжко подсветить. Не хочешь? Угу. Хай так будет. Кто тут каля мяне стоит? Шарфутер. Звичайно. Ты стой там, не шевелись. Я сюда кину раз 10 секунд. Потому что такая траектория. Сподіваюся, сплешем хоть нечто зачепило. О, Кунипанзер. Але нема тут прострелу. І тут нема прострелу, конечно ж. Канвей отсвятился, уже ничего тут не будет. Ага. Ну, нечто может быть. Хотя тут есть скалы, куда, конечно ж, повинно полететь. Бо что? Бо арта. Три, два, один. Куда ты поехал? Ёб твою мать, вот эта затримка была. Амаль что секунда. Я маю на увазі затримку, коли натиснув на ліву кнопку миші, а чомусь
снарад не вылетел. І вось быў такі пролаг, маль секунда. Я про гэта кажу. Арфутюр. Разряджается 32 секунды. Нормалевая ПТ у тебя. Ведаешь? Куда ён едзе? Ой, не дзякуй. Не дзякуй, што дапамог. Все выпадкова атрымалася, яно магло і не трапіць увогуле. 730 мяне не цікаві, мяне цікавіць арта. Кары і арта. Кары тут. А дзе ён будзе стаяць? Вось тут ці вось тут? Дзе ён будзе стукаць людзей нашых? О, добре, 3, 2. Ай, поехал далей. 188 все равно. 595, ёб твою мать. Что, апошняя застала? А, яны ўсе там. Ну и ладно. Ой, старые кости размять. Перамога. На арте перамога, нарэшце. Нарешті. Так, что у нас там по апошняй задаче? Занять першае месца по досвіду. Ну добра. We don't need to talk about it. There's nothing left for us to say. Too many thoughts around us. All these words are always in the way. So if you just keep me close, keep away, take it slow. Maybe I get us both what we want. We don't need to talk about it. We don't need to talk about it. На гэтым косым танку куды ехаць? Конечно, лепей было попасть там, у гэтую пад гару, вось сюды. Але гэта небяспечна, слухайце. Што гэта зрабіць лепей? Конечно, лепей за ўсё сюды зараз ехаць вось як ТВП. ТВП мяне прыкрые трошки. Магчыма. Магчыма, не. Так, у нас колькі танкаў ввогуле? Раз, два, три, четыре, пять. 5 танков. Не трохи, не блага, але и немало. Немало и не кепско. Ну, блять, ну. Это говно уже тут отстреливай. Зараз другий раз отримаю, так? О, блять. О. Дzi нахуй. Погорки гэтыя. Наша нават у позицию не становится. Все, приехали. Ну ты, конечно... Блять, да помощники. Я ебал.
Ну да, бо ён шот. Ну да иди ты нахуй, блядь. Сука кривая, блядь. Ты попадать будешь ці не? Та, блядь, 2 разы трапила по мне, и ты паскуда яшчэ. Сука крыворукие, блядь. Не, арта нават 3 разы трапила. Поголовая поскуть. Блять. Супраць 8. Угу. Это можно на гору ехать. Помогать тяжикам. Добре було б дати 4 чи 5 тисяч на житому танку. Але у їх Крайслер, Льова, ВК, ёбаный рот, там столько брони, бля. Треба на голду буде. Другий барабан уже голдово зараджать. Тапок, що ти робиш? Ты у хмызы становишься, ти что? Круды, ты на гору не поедешь с нами? Сестры, не, у нас брони нема, у их брони до холера. А у нас нічого нема. Може треба було одразу голду зараджати. Каратей. Як тільки бачимо, відкидуємо одразу 3 набої. А уже у остатній час тільки голдою будемо стріляти, покуль не переможемо усіх тяжиків. Бо інакше. Чує моє серцейко, нічого доброго не вийде з этого. У нас бронірованих танків мало. І з треті, магчыма, больш-менш. І ўсё на гэта. Не, наши тяжики из трети застался вниз, 703. Еще не едет наверх. Ой-ой-ой, что это будет? Глядите на это. Два стріла добре отримали здати. Шапотак отримав фису нормальовик. Арти нема. Я тільки зараз зауважу, що арти нема. О, нормальова тут, слухайте, без арти буде. Що, хлопці, подимаються? Подимаються. Глядите, ну, я ж кажу, їх броні до холери. Назад, бля, назад страшно столько. Правильно, кинуть треба нашего. Поглядите на это. Блять, я не могу.
Ой, блядь, это пиздец, еще один. Он думает, ехать и не ехать. Пиздец, блядь. Ой, нема слова. Что у меня 1-1? Ой, блядь. Куди його прибивать, падлу, блядь, эту? Нашу низі стоїть. Ні, і з третій, глядите, он такий настойлivый пацан, я навіть не спробую. Так ведаете, меня на это не учили. Я буду стоять, то 703 поехал, отдався, молодчина. Довез хап. Коры поехал, красота. -1, -2. Не, блядь, я тут ничто не зроблю, я воволі. Навіть не спробуй. Тільки... Что? Поглядите, сколько их тут. Ну. Воу. Сука. На утёке, блядь. Идите нахуй. Сука, блядь, с такими тиммейтами, як я довго жую, що так. И с третьей. Ты там, блядь, замерз, ты что? А, ухмызак стоит просто. Не, на тебя нахуй. Ой. Опять я не могу. Давно такого смешного боя не было. Команда, блядь, ссалася. І гуляєш на тяжкім танку, і він сситься, він їде назад, тому що убачив суперника. Так, трохи десяток есть. Трохи есть. Ой, бля. Что тут робить? Я бы все ж таки отдал перевагу правому флангу. Куди ехать? Але я народился тут. Тому, як кажуть, едем на левым, коли уже тут. Добре було по центр поїхати. Була нейка впевненість, що ніхто там висвітить нечто, а у нас світить нема кому. ОЛТшек нема. Придется сюда ехать. Коли будуть пушить, то спуститься ось сюди, у гэтые хмызи. Яшчэ неяк ад маскировки отгулять можно будет. Да, блять, кривой. Т-34. Йоу, залетело як добре, поглядите, а? Так, нехто меня не высветил, потому что нехто тут есть. Так, а у нас тут Килана. Добре, что мы ее пробиваем, добре. Можно голду подзарядить, как уповненность была нейка. Ага, конечно. Добре, что их десяток тут не приехало ниводный. Ну, зараз да, блядь, я ши с гусеницей. Гусеницей.
тут уже не трапіў, ну. Не прабіў, добра. Кіланы хіба што будзе перанабіванне лепшае за мяне. Не лепшае. Тортик у нас тут, кажется, так? Допоможете, Калибан, с Исом? Допоможешь, не? Ты ж десятка, Ис. Ис, ты ж десятка. Цяжка, калі не хацят хлопцы гуляць. Так, а яшчэ калі што у нас тут тартойс будзе. Блять, ну ты пиздец, просто вот нема словаў. Ис, ты просто долбоёб. Вот клянусь, ты просто долбоёб, Ис. Ташка боссана. Не, глядзячы на тое, што ўсё зелёнае было, я яго не прабіў. Ой, ён зараз за мной паехаў, ну добра, едь. Я спадзяюся, патанкуй шо трохі. Ой-ой-ой-ой. Ис, иди нахуй. Я тобі кажу, іди нахуй. Просто нікчемність нейкая. Цяжка было адразу паджацца. Я здалёк настрэлю, а ты тут танкаваў. Я яго нікуды не прабіваю. Із, блядь, выйдзі на яго. Некого можно простреливать. Отверни голову. Отверни, я тебе дам тыку. Так, из шкериться. Есть. Ваншот, ну поглядите. Есть. Ай-яй-яй-яй, треба за свет. Ага. Ну, я неблаго стоит там, погодите. Так.
О-хо-хо-хо-хо. Нормалёва. Ну, Іс нешта тут зрабіў усё ж таки, гэта добра. Трэба неяк цябе засвяціць зараз. Ага, ты ўжаўся ў сцену. І на гэтым лічыш, што ўсё, так? Ага. Нормалёво. Блядь, ты какая база, вы что? Ёлуп не обоссанный, ну. Цяжка, калі два дегенерата знойдуцца ў твоёй камандзе, якія базу будуць захопліваць пры пераможным бою. Баі. 3600. А вось каб было 5+, то можна было б на канал выкласці, а так. Аўно нейкае. Так. А, у меня тут... Ага, гэта... То... Я зараз топ-1 по... Ну не, ну... Ну не... Ох. Ладно, что тут зробиш? Давайте гэтаму прокачаем. Уже 3-я ступень. Так, чекай, а что мы можем тут зрабіць ему по комплектации? Турбина есть, это обовязково. Так, а что у нас? Огляд, 400... Нас можно на засвет нечто поставить, так? Каб было не стабилизатор, а, например, коли другое брать, то давай так возьмем. Турбина, досыл. Левый тут мы возьмем на засвет нечто. Засвет мы возьмем. Чекай, коли мы возьмем вот это 440. Не, а вот это 470. Нехай будет. Добре, коли так, то нехай у нас все ж таки будет перед боем вырашаться, что там брать. А по змоўчанні будем катать вось на гэтым. Бо, слухайте, усё роўна, што не кажы, але дакладнасць стрэлу і натыкае ў гэтага танка то так, то сяк. То ёсць, то няма, карацей кажучы. Не зусім зразумела ўсё ж таки, што можна рабіць. Але больш-менш я, канешне, трапляю ў цэль. Што тут у нас? Да нічога, хіба што. Так, што мы робім далей? Да халера яшчэ часу. Іксы паздымалі, гэта паздымалі. А давайте глянем, что там у нас по сталёвому паляўнічаму. Можа пакруціць нешта. Да не цікава мне гэта, боже, ну 100 разоў уже бачылі. Другом выпадковы звод. Ну толькі што з водам гуляць. З некім паплечнікам. Але так аднаму. Зразумела. Ага, некага заклікаць, добра. Самастойна. Валькірия гэтая. Тяжелый немецкий танк. Так, тут у нас есть некий форсаж. Ремонт. Обновление некое так самое. Что еще тут есть? Отраджение. О, тут оказывается уже отраджение некое придумали. Так, а что по... Ага, 50, 100 по призах. 50, 100, тут некие турбины, боны трошки, гэтыя кавалки, частки 100, 100, 100, 100, 100, 500, 500 кавалков только дают. Все, что можно сказать, отказать на гэта. Бонов 100, 200, 300, 400, 500, 600 бонов. Самое немного. 700 бонов всего.
Ребра хіба што тут мільёны кідаюць, да і ўсё. Не, 350, раз, два, три. 150 это тоже 500. Миллион, 1 300 000, 1,5 мільйони. 2 мільйони сребра. Ой, слухайте, нават не ведаю, але што рабіць? Што рабіць? Арлекін я заўсёды на ім катаў. Давайте на ім продолжим, что тут яшчэ. Трошки позарабляем, зусім копейки, як кажется, или хоть что-нибудь. Тем больше, что на Е75 не хочется гулять. А где мы тут народимся? Нехай тут будзе, ну. Prepare for battle. Play it as it comes, and I'll help you where I can. Так, поедем сюда направо. Але што я не прафесіянал, увогуле. Гэты рэжым ніколі не любіў, ніколі не гуляў нармалёва, толькі браў вось нагароды і ўсё на гэтым. Таму нічога не чакайце ад жоўценькая плямка. Зелененькая напереди. Раз хвилинку гэтая зона стане чырвонай, так? І гэта азначае. Один, поехали. Not trying to be pushy, but your tank needs an Так, upgrade. хуткасць перанабівання, перазараджання. Мы берем радиус павялічаны. Потом сюда трэба ехаць. Так, 3 рэмка, 4 гэта трохі хп. Так, себе аднавіць. О, вось там двое ўжо. Ага, так, забіў некага. Максімальная дынаміка, няхай будзе дынаміка. Давай паспрабуем яго неяк. Хаця ён там залутае яго. Reporting penetration. That's the spot. О, нешто сабе. Што? Penetration. So Прабівай яго, ну. penetration. Блять. Shell did not pierce. Я яго прабіць не магу. Reporting penetration. We pierce the armor. That's the spot. О, нормальово, 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 так. Діу срако. Хе-хе. Перше. Helped you too badly. Not trying to be pushy, but your tank needs an upgrade. Так, магазин. New level, new opportunities. Ну. Так, 4 снаряди. Недзе тут сидіть. Боится. Нехай. Ах ты. Оскуть, поглядзіце на гэта. Penetration. That's the spot. Penetration. Like the shell. Да блять. Ты нахуй. Что? Типа яшчэ можна адрадзіцца. Оу, дзе я ўвогуле?
А давайте накостыляем гэтаму. Спрабуем. Ну-ну. Warm-up is over. Show them what you're made of. Here come the long-awaited supplies. Each airdrop brings you one step closer to victory. I know you don't love me like you say you do. No penetration. Reporting penetration. You're another step closer to perfection. You're immobilized. The drug is Иди в сраку. respawn. Иди отсюль. Reporting penetration. That's the spot. Penetration. No more respawns. We're fighting for real now. Да иди нахуй. Ricochet. Блять, рельеф такі, що ну ця нахер, блять, нічого нельга зробити. Нічого не розумію тут же він був, я? Бля, Penetration. The drug is back. Hit the gas. Engine with guts. ой, ті нахуй, блять. Bad luck this time. Maybe you'll learn your lesson. I know you don't love me like you say you do. I know you don't love me like you say you do. I know you don't love me like you say you do. I know you don't love me like you say you do. I know you don't love me like you say you do. I know you don't love me like you say you do. I know you don't love me like you say you do. I know you don't love me like you say you do. Пять 75 КД. Prepare for battle. Play it as it comes, and I'll help you where I can. You like to play your own game. Cover it up and let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. Cover it up, you like to play your own game. Cover it up and let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. А, 5,75, але 2 набої. Зрозуміло, зрозуміло. Не, що я не туди поїхав, нічого нема вокол. Ні жовтенької, ні зелененької. Іди там. Давай сюди. Будем бить-то. Дистанція, ну нехай буде дистанція. Там яшчэ зялёненькая, тут яшчэ.
А дзе лепей? Лепей тут. Бо вось тых хлопцаў двух. Ай-яй-яй-яй-яй. Не чапай мяне. Ну, нехта мяне тут пасе. Але хто? А, чакаеш. А што за квадрат? Што такое чырвоны квадрат? Это што ўвогуле? Хуткасці магазин, магазин. Три, два. Оу. Иди нахуй. Вот щиро тебе кажу, иди нахуй просто, блядь. Да, блядь. Поскуть. Яму хапіла на прокачку там, блядь, і он мяне тупо What you're made of. за кошт гэтага аднаго ўзроўня і пакараў. We're close to not being able to respawn anymore. I thought I had it figured out. Believed in us. We were meant to be, no doubt. The teenage love. Everybody else could see the way we were. In our fantasy. When I kiss her. Ой, блядь. Так как куди ти ляціш уже так? Good. Now you've got a little margin for error. That's Трошки броні. nice and cozy now. No more respawns. We're fighting for real now. Але рейдеры, блядь. Вось гэта пашанцавала. Хуткасць абароту. They're dropping the supply. Байлан. Байлан тут. Угу. З кульва ўзяліся гаўнюкі.
Арлекин. Ты погляди на его. Ой, слушайте, такое. No penetration so far. Track's been hit. Not going anywhere. Contact penetration. Track's repaired. On the move. Penetration. Хлопцы, идите нахуй. Скуль вы взялись все? Only 5 of them left. Watch out. Shell delivered successfully. Penetration. Contact penetration. That's a good one. We didn't penetrate. Got a hit. Farewell. Not bad, not bad. Да, блять. Бью-б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 ью. Let's try it in combat. Shell delivered successfully. Contact penetration. Great shot. Contact penetration. That's a good one. The shell bounced. Great shot. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Shell delivered successfully. Great shot. That's a good one. Great shot. Shell delivered successfully. Contact penetration. Engine damaged. Don't you think we could be different if we could just take it slow, let it go? Shell delivered successfully. Feel the wind rush through. Something turned out. Enemies left. Really wanna Shell be so delivered. connected high. You Завалил, падла. Ой, на жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Take it slow, let it go. Roll down all the windows.
Так, что далее? Take it slow, let it go. Let's take a trip to uptown. Don't you wish we could be out of sight, out of mind? Take my hand, don't go slow. I'm chasing the afterglow. Dance with me while the beat. Навіть не ведаю, что далее. All I'll ever really wanna be is a connected high. Давайте Валькирию попробуем. Show me yours, I'll show you mine. Может, веселее будем. Let's forget the water tide, turn it up to overdrive. Take it slow, let it go. Roll down all the windows. Show me yours, I'll show you mine. You don't have to pretend. Паспробуем от бронирования погулять. Хоть трошечки. 6.71. Приехали за грибами, за орехами. Что, ничего нема тут? Эй, паскудство. Что там такое? Он нарешті трапив. Nice shot. Я ведаю, что nice shot. I wake up kicking myself. Exhale cause I heard it helps. But same old way I felt. Динаміка ці хуткость. Динаміка нехай буде. Где там я? Где? А. Хіра собі. Ось гэта дык навіна. You have enough experience to upgrade your tank. Хай дистанцію покриває. Ту-ру-ту-ру-ту-ру. Так. Ганяться за неким тут нема сенсу ніякого. Треба збирати кропочки, де тупо відволюватися від своєї броні, а не від динаміці. Ой, башня кепка ворушится. Поехали сюда. Может быть, доведаемся, что за червоные квадраты такие там з'явились у нас на мапе. Тут желтая, там зеленая. Купшай. Набивание, так. Not bad, not bad. You've reached a new level. Now it looks like a real tank. Варях.
пацаны. І башню свою поверни куди-небудь уже. Penetration. The tracks destroyed. We can't move. The tracks repaired. Let's move on. We lost its track. We can't move. Nice shot. Not a scratch. Wait for them to become unavailable soon. Watch out. We can't move. Back on the road. Right on the Якой, блядь, 45? Ти що, жартуєш? Take that. 45, блядь, откуль? Что это снаряды такие, блядь? Шкода 265. Откуль было 45? Хто мені розповіде, блядь? Що, блядь, гульня незрозуміла зовсім. I wasn't there, so I don't know the big picture. Блядь, иди ты нахуй. С такой хуткостью повороту башни, ты что это у тебя незразумелое? Alert, Commander incoming. Penetration. Right on the mark. Penetration. Right on the mark. Your tank is ready for another upgrade. Penetration. You were close. Just be a little more careful next time. Нахуй это режим, блин, бесит, блядь, докладно. Гуляем супер десяток. О, арту засветили. Т-54. Т-54. Тут нема прострелу, пойму. Цента.
хотя б так. Перший стрел, калі што. Хвіліна бою прайшла, першы стрел. Бля, иди нахер, ну. О, привітання тобі, родне. Що ти тут лайкаєш? Добре, что не перегородил. Знову не пробил. О, трапил! Нарешті! Ура! А й тут третій раз не трапил. Что тут, Віра приехала? Зовсім трошечки там як незравно полетіло. І знову незграбно. О, добру роботу зробила арта. Спробуем сюда поджаться. Эх, тоже не стрел. Мягеньким. Не довел башку свою. Бідолага, ведаю, як гэта. Стаєш на гуслі, нічого зробити не можеш. Ну, я тобі так само нічого зробити не можу. Кадріна полетіла. Там не откаже. Ой. Не благо, але все ж таки 3000 і 1500 на світ такої собі. Так, а что у нас по задачах? 6000 шкоды на месте. Коли не помиляюсь, на Е75 я 6000 не давал. Максимально... Не, давал.
To jest w 400. No niechaj będzie, dobra. far can we get if we sail a little bit high, a little bit long? I need us to be a little bit high, a little bit long, completely alone. Что робить будем? Мы утопия. 3 тяжи толькі. Трэба ехаць да цяжэй. Шчыра кажучы, але ўсё ж таки, ну, ўсе мяне прабіваюць. Калі так казаць. У цэнтр. Давайте па звычцы ў цэнтр. Чаго мяняць гэтыя звычцы? Заўсёды езджу ў цэнтр. Няхай зараз будзе ў цэнтр. Спробуем, то ніхто не едзе на засвет, і LC, і Малье едут улева. Такое себе, конечно, не гэтага я чакаў. Можа Лора засвеціць. Яна хутчэйшая за мяне. Мы, можа, і кінем каму ў барціну. Свеціць будзеш, Лора? Лора свеціць. Лора, давай. А Лора не дасть. А я дал. Раз бочечку професійно так это хопа, не. Лора ще на перезарядці хіба. Не. Я так не хочу. Что ты себе дозволяешь, а? На, ты стрелять будешь ці не? Ой, Мальеха, что робить? Давай, ну. Ты дурень, блядь, насамрэч дурень. Светить будете, не? Вы идите нахуй, вы ободва. Два ёлупня, блядь. Что вот стоите? Ну, мог бы и почакать, тайп. Ну во что ты з'ехал? Як-ніяк мне ж потрібна дашка. Не по центру едуть. В землю. Наша няблага там патэхі стаять, поглядите. А дрэва чаму не зламаў? 3, 2, 1. Ёсть. Так, у іх Су-130 на адстрэле недзе там стаіць на зелені. Таму мы зараз сюды перакоцімся. Яна адтуль не павінна нас пракідваць. А мы фуцёра павінны засвяціць, калі што. Ага, цяжыкі ў іх атакуюць. Чого страшного? А вось ты. Ой, хлопец, ты поехал не туды, мне падаецца. Ну, добре, що пройшло.
Чекай. Такой солоденький стоит, гляньте. На. О, тебе привітання, коли не супраць. А, конечно ж ты не супраць. Куда ты денешься? Дзе ў яго броня там? Ён же картон. Якая броня ў яго? Ідзі ў сраку. Give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me. They'll be calling me royalty. Так, елочка не будзе атакаваць канвей, падохне, таму мне трэба ляцець, спадзяюся, не, цар хутчэй за мяне, ён там раздасць ёй як найменей 2 разы. Але ў мяне ёсць таран. Елочка, не подсветишь, чтобы мы могли ведать, куда нам ехать? Ой, ну конечно, той в угол поедет, у кут самый. О, затаранил. Наша мета настралять 6000 зараз. Будем спрабаваць у кожным баі. Рэкорд на гэтым танку 6400. Бля, не люблю я гэтую карту. Ну такая сабе. Толькі у нас динаміка такая собі. Поедем трошки іншим шляхом, каб мяне не прострельвали так легко. Пятьдесят 9-я ЦС-ка, мы ее знищим, конечно, нас пробою попить. Так, где гэтая поскудь там катается? Не бачно, он там залез под это. Это не схил, это барьера. Вылазь. Давай, ты вежа моцная. Выходь. Добре. Лора умее подставляться, добре. Могу я протягнуть уже. На жаль, бесплатно дал. Добре, не бесплатно. Уже лепше. А ну яшчэ так. ЦС, давай яшчэ так.
паскуда, ты погляди на его. Добре, він викатився і подох. А у тебе не тримається. Пробою не хапає тебе, бачиш? Зараз мої поплечники подожмуться, де висікуть тебе. А як ти гэта здолеў зрабіць? Не ведаю, куды яно там заляцела, але заляцела. Так. Везехаў іх там. Трэба спрабаваць адсюль спачатку выйсці з цэнтру. Кого не бачу. Ага, ось ён за 130. Так. Туды там Лора, магчыма, будзе нас сустракаць, але можа і не. Неяк яна нязграбна тут стаяць, калі што. О, башню трапіў. Ну так. Бачце, у вежу. Няма. Недзе тут патрэбна ось так зрабіць. І калі высвяцяць, ну вось ты. Вельмі зручна ты там праехаўся. Як ён упаў. Ты бач, што забраў фраг, але... Не атрымалася так неспадзяванку зрабіць, не атрымалася, Лора. Там шкода яшчэ, так? А якая шкода, прабачце? Т-50. Нязручна. І гэты барабаны, і той барабаны. Не бачыць. Але гэта заўважыў ужо. Так, сюды поехали. О, прывітанне табе, хлопча. Три. 3, а у тебе 4 павінна быць, так? А чаму толькі 3 было? Барабан не перазараджаеш. Я ўжо думаў, не патраплю. Ну что ты себе дозволяешь? Ну ты разумеешь, ці не? Бурасик нешта забыўся? На што ён тут вылез? Вай, шкода забрала Бураска. Всего 2500. А мы уже бой выиграли. Борщ. Сюда ходи. Елка там его разбираем. Ну и все. 15-6. Гауну. Не сподобаўся бой. Але што яшчэ максімум гадзінку пастрымлю і ўсё на гэтым і сёння. Настрою асаблівага гуляць ці настрэльваць няма. Як і чакаў сталёва-паляўнічы
аказаўся, як заўсёды, занадта смутны для мяне. А такім чынам трошки пакаталі, да і хопіць. Так? 3 гадзінкі будзе занадта нават, мабыць. О, мы ў топе. У топе толькі 2 цяжкіх танка ў іх, таму трэба ехаць рваць фланг. Спадзяюся, мне дазволяць праехаць сюды ў пазіцыю, каб ад борту трошкі накідваць. To tell me you're no good. I'm brushing away through you, the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away through you, the weight of you, the weight of you. Con vida no me. Тридцять 400. 100 лет не бачыў у рандоме гэты танк. You had to go back where you came from, now you're bitter. Не, конечно, угору едем марудна, медленно. Насамрэч, гэта добра, што ён уперадзе неяк едзе. Толькі жалко, што ён так, як змея. Право-влево, гэта не To tell me you're no тое, што мне патрэбна, і з трэці чамусьці затрымаўся. Што ты робіш? of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away. Мабуть, неправильно. А ну яшчэ. Не, нема. 3, 2, 1. Лео, тебе нема што тут рабіць, навошта ты сюди паехаў? Дзіўны хлопец. А куль в шарфуцюр, там уже 4 хіба што ляціць. А, ты адсюль. Ось адсюль ты лупіш. А, 5.34. Холера тебе бери. Слухай, иди сраку отсюль, а? Делать. Мешаешь тут. Ой, калі б хто іх засвяціў, а? Глядзеш? Дзе гэтая курвіска стаіць? Вось ён дзе стаіць. Цір. Мы ў ціры, хлопцы. 3, 2, 1, оп. Ну вось стаіць нехта. Стаіць жа ж. Стаіць і свеціць. А, трапіў? Поскудь.
там уже его нема. Ой, 2000 только не стрелять поспел, а? Мало. Слухайте, а як гэта шах-пуцёр па мне так трапляў? Ось гэта дакладнасць стрэлаў была ў яго. Пидораса кусок, ён по мне целіў. А я лічу, што ён у Іса адстраляўся. Равно 2130 всего. Аля не, там был блайнд по-русски. По-русски. Там повинно быть трохи больше на 1 з 3, хотя... О, нават 2 блайнда было. Все ж таки я трапіў у гэтага... шариатира. Ружка и шариатира 1 раз. Угу. Так. Мы ўнізе спісу. Гэта азначае, што да халеры дзясятак у нас, і нам тут няма чаго рабіць. Насамрэч на адкрытым мясцовасці, з нашай высотой, памерамі. Лепей ехаць у горад улева, адыгрываць вось гэтага вось як ПТХа. Спрабаваць сустрэць хлопцоў, якія будуць сунуцца з гэтай лініі па нулявой. І, магчыма, цяжыкаў папуляць барты. Так, там ЛТ у нас няма. А гэтай мапе няма ЛТ, што? Без жарту? Добра, едзем. О, дарэчы, да халеры едзе нашых ПТХ. Там можна адразу і паджацца ў горад каля гэтых хацінак. База едзе нават. О, нешта дзіўна будзе тут. Хоць цікавае робіцца. О, КПЗ. Не прабіў КПЗ. Але мог бы. Бухали не туди. Так. Поджаться, але гэта ризиковано. Ось сюди, ось за гэту кручу. Було б добре. С подпалом, блять, ёбаный рот твоего, блять, казино, сука. Да кончай уже гореть. Сука. На 700, блять, сгорел. Ебана поскуть. О, блять. Как ты, сука, у плоти сдушуйся. Что вы тут стали, блядь, троих? Да, иди ты нахуй.
гэта стаіць. Фаза, на што ты чакаеш? Скажы, калі ласка. О, ёбаная стоялова, бесить. Паколькі пражыта 65-я там стаіць, ніхто яе не свеціць нідзе, то я нават перакаціцца не магу. Потому что вось гэтая дурніца, блядь, нейкая стаіць тут. Куда ты ўзіраешься? На што? Бэм, блядь, сдох. Говно, блядь, ебоссаное. Ой. Давайте спробуем на Е75, можливо, нечто атрымаецца. Хаця з улікам таго, што зараз я бачу, што включылі гэтыя рэзервы. Так, блядь, у сярэдзіне, супер дзясятак. Ой, ёб, твою мать. І як тут быць? Іх блага, што ў іх супер коня нема, зато ёсць і з чацвёртым. Чацвёрты, Т-92. Все кішкі вымя. Давайте. Я лечу, что у нас, конечно, перевага есть. Есть то и конь. Супер. Конечно ж. Але каб настралять тут галоўнае, мне 4000 плюс. Вось гэта мне дана трохи. Хвалюю. Я нават... Прабачце. Гэта мяне хвалюе. Ці змагу я тут 4000 настраляць. Каб атрымаць 3 адзнакі, трэба вось акурат такі. Добра, што падставіўся, дзякую. БЗ. Хай яны з БЗ неяк разбяруцца ўжо. Збрані тут да халеры. Не, наша не хочуць. У нас МХ-30. Тут да халеры танкаў, тут да халеры можна настраляць, але ж... 3, 2, 1. Надеюсь, что трапил. Одно только сподівання засталось. Ёсць. Траплянне, гуселька, ўсё гэта ёсць. Але гэта толькі другі страл. Третий страл, добра. Херня засталась еще стрелу 5 хотя бы. Высовываться тут небеспечно, потому что Т-30 и у нас Т-30 он, конечно, не будет светить. Чекай, дуло убери. Ёсть, пошанцевало, вельми пошанцевало. Это вельми добре отрымалося. 5, 6, 4, 3,
полетело. Тем не менее. Так, Т-95 одной маль сдохло. Подставился, слухайте, у их леопард долбень. Просто тупый долбень. Не-не-не, не полетела, а наш Е100 поехал вздыхать. Все, что можно додать. Не-не-не. 30 тут дает жизни. Трохи. Ну, конечно, сука, ён трапіў, блядь, у люк. Дыск какой, блядь, 813. Ёбаный рот, блядь, этого казино. Нахуй, иди, нахуй, иди, нахуй, иди, нахуй, иди. Добре. Тільки хп віддав. На жаль. Блять, їх там Т-30 ще не може виписати пилюлю. Вафелька. Вафелька, добрая моя, стой. Дякую. А! Сука, блядь, страшно да як було. 15-2. Не, ну могли бы хоть что-нибудь показать, только 3000 не стрелял. Не. Чому мені? Откажи, коли ласка, чому ти мені стріляв? Так, что я хотел сказать, например, перед початком этого Е-75, покольки у нас есть трохи резервов, то давайте пофармим. Пофармим. Что нам гублять, правда? Зараз бой почнется, думаю, хоть трошки сребла собі заробим. Ой. Мапа такая. Треба домики ГТ займати. Там трошки від борту гульвать. Так, вид уже приехали сюда. Ага. Освятили трошки хлопцы. ПВ, что ты робишь, ПВ? Ни хрена себе. «240 ебучая арта». Вы только поглядите на это. 240, мать твою, на 8 узроўні, блять, я только что на 9 не мог нічого зробити. Гэта говно, блять, мне тут робить такую шкоду. Сука. Кусок говна обоссаного. 240, блять.
Паскуда. Добре, добре. Гэты танк трэба было дамажыць. Конечно, блять. Куды ён трапіў, бля? Ён под гусеницу мне трапіў і выбіў мне БК. Ну пиздец, блять, что такое деется сегодня? Что это сегодня деется такое? Наши посты не светятся, не едут. Курва! Реакция у меня лепи была. А, бля. Каштовал трошки набою. Там Т-20 ще стоїть. Бурза. Бурза гэта хіба што польская ветка, так? Гораша. Гораша. Т-20, ти де? Виходь, хлопчик. А, блядь, знову тое саме. Знову тое саме. Розвуслю. Ён не крутив БК. Я трошки тут постою, как тебе не засмучать. Войч БК вынес. Але не сказать, что он кепка неяк адгульвае. Ён нармалёва адгульвае. А, я тут не бачу. Так. Там да мы были. 300, нормалёва, слухайте. Больше мне 50 отрымала сюда, шкода. Верь мне благо. Что там это 20? Бо двоечий он траплял меня так, что... Господи. 51. Ну, хіба што ў яго сесія па баях была кепская, што ў яго так залетала. 2 разы боекладку в ук'ю выкидывать. Першым стрелом. Я хотел и по-іншаму як. Так, что мы тут? Мы супрат девяток приехали. Угу. Девятка. Нет, треба ў центр. Треба ў центр. До тяжиков нема чего ехать бы. Что там? Лора 50 тонн. И можно в люк пробивать. Что еще? А больше ничего нема. Слухайте, можно до тяжиков ехать на вот. Але я хочу откидать спочатку ББ туди, а потім уже поїдемо до тяжиков. Спробуємо ось по центру зараз ББхи откидаємо. Потім поїдемо уже до тяжи. Ой. Тем более, что один только тяжик у нас едет туда.
Ну, ти бачиш, що я їду як мав ушей, ось моя така хитрість. 3090, 1390. Ну, повинен же ж ти ЛТ-432 перегулювати ніяк. Ну, а гэта было вельмі кепская ідэя. На ходу, на полніцу. На полным ходу гэта говно мне дае, ну. Блядь, нема што сказаць нават. Та ідзі ты ў сраку, ну шчыра кажучы, 240. Не хапае слову. Тортик и прожетка. У них много танков поехало на центр. Наши танки стоят в спинах, погодите. Ну поехали. Moving to cover your flank. Блять, и тут их немало. Ты, блядь, куди глядиш ти хоч, а? Ну куди ти глядиш? Ні туди, ні сюди. Не. Так. Давайте на гэтым говне. Так, что мы тут можем зробити? Супер дев'яток. І нічого. Ну что, ты хочешь тут стоять? Р9 едешь светить. Неблага триматься может. Тигр другим. Угу. Перше. Есть трапляние. Ай-яй-яй-яй. Зовсім не то. Вау, як подставляється 103. Lights they flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pum pum pum. Ghostly figures they can show you want Ну-ну. so you can survive.
Давайте попробуем трошки голди. Не бойся, виходь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Трошки перехитрую, бачите? 3, 2, 1. Ну. Ось, это добре летить. Але він так борзець хіба що більше не буде, ні? Чекай. Ну куди ж ти? Ну куди ж ти полетіла? Так, Т-44, виснів, так. Не, ну не так же ж треба лететь. Треба було звестися. Нема, тут нікого нема. Подобається. Едем на перехоп. Будем зараз до нашей арты поедем. А мне гэтага не треба. Мне треба, каб ён до мяне приехал. Я ему выписал хотя бы одну тыку. Маршрутки тут. Лора, Т-44, ПТХ, іх усе ззаду стаять. Ой-ой-ой-ой. Гэта моя команда, слухайце. Гэта тыя хлопцы, якія мне дапамагалі прайграваць заўсёды. Апошнія некалькі баёў, калі я там зорачкі здымаў DX5. Гэта ж яны. Пазнаю па стылістыке. Нарадзіліся, адразу сталі недзе тут на этом, на ўзбочыне, ці вось каля скалы, і ўсё. Чакаюць ворагаў, вось ворагі прыехалі, яны там пастралялі 2-3 разы, і ўсё. Сваю адзнаку адну заробяць. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling where you're Так, гэтыя двое там унізе недзе ездзяць. 44. Где тут выезд? Тут? feel you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal. До побачення. 15-3. Whenever you talk, you stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Tell me what's been going on. Ту-ру-ту-ру-ту-дум. Где наша МБТ? Never took time to listen. Давай далі трошки пофармім. Couldn't see that you were going through hell. Now you're cold and distant. You say you're fine, but your heart is bleeding. Feed me those signs, but they lost the meaning. I know something isn't right. See the demons in your eyes. I know you're afraid. I feel you getting lost. I feel you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal. Way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts. Surrounded by your paper. Давно не было гэтай мапы, глядзіце. What's been going on? Нават з гэтага ж рэспу. Да.
Елка, не тупи, тебе просвятить было б лепей. Дала бы першасны засвет. Можна было б нешта вырашаць, куды ехаць, як рабіць. А зараз вось на ўласнай срацы трэба неяк. Хоць так. Уже лепей. Т-92 пошкодили, и добро. Пантера П-44 заняла позицию. Ну, такую себе позицию она заняла. Так, харты не мам. Добро. Психанула Т-92, добро, что психанула. Это вельмі дапаможа нам. Так, каб яе разабраць, я маю на ўвазе П-44 Пантера, трэба лепш галду зарадзіць. І вось мы тады адсюль за гэтага бурта яе павінны высвечваць і забіраць. А ён не сюды хіба што глядзіць. Ну так, ён туды цяжыкаў спрабуе пашкодзіць. Столб загадзіў увесь агляд. Што тут яшчэ зробіш? Трэба неяк паджацца да яго. Там добра, што едуць. Як добра нашы робяць. Вельмі добра. Каб тебе пуста было, паскуда. Иди нахуй. Высветить паскуда такая, а? Там пражэты яшчэ сачыць. А, нарэшце ты паехаў. Вот, нема там. О, тебя веры, бля. Жать-то 46. Гадам. Полно бой. 870 настрелы только.
cover up these scars. Won't fix another broken. Серебро пливе трошки. Амаль по сотки з кожного бою йде. Поки тут загружається нечто. Що по статистиці маємо? О, 61%. Чого я бомблю, не розумію. 61%, 62 амаль що. Перемог. А я тут незадоволений, аж це сижу. Запушні 100 боев, 105. Путенько почнется открутка, хіба що. Ей, ну нарешті, о. Я вже стомився чекати. Т-92 нешта зрабіў кепскае, на мой погляд, няма чаго рабіць тут алтешцы. Ева робіць вельмі добрую справу. Зараз пабачым, як гэта адгукнецца на выніку бою. Добра. А яшчэ не даехаў у пазіцыю, чакай. Блядь, вось гэта ён зрабіў, дык зрабіў. Ён паехаў уверх. Толькі уявіце сабе. Ён проста паехаў уверх. А ты запыніўся на прастрэле, так? Не паляцеў першы снарад, другі паляцеў. Трэці таксама паляцеў, добра. Няхай будзе. О, малайчына. Хто ты? Індзейка. Индейка. Ну, блядь, ну вы, конечно, святить умеете. Что я вам скажу? Супер, просто суперово вы светите. Молодцы, блядь. Т-92 найлепший просто. Заўчасна ўсіх засвяціў, добрую справу зрабіў, малайчына. Да. You're just like the bad girl, and this is the best. Easy with the sad girl, she'll put you to the test. Now she's just a mad girl, laying on your chest. Let her go out with it, go up and down with it. You're just like the bad girl, and this is the best. Easy with the sad girl, she'll put you to the test. Now she's just a mad girl, laying on your chest. Let her go out with it, go up and down with it. Так. А что мы можем тут зрабіць? Накладно направо мы не поедем, налево мы поедем. Трэба неяк алтешку паспрабаваць знішчыць, але як? Адсюль, а потым уже налево ехаць. Давайте паспрабуем, магчыма, адсюль. Тут станем, пачакаем, бо ў мяне і так хуткасці няма даклада. Можа, нехта і памыліцца з іх алтешак. Мы яе перахопім. Нам ад гэтага будзе толькі лепей. ЛТшки вогуле есть одна, ну. У нас бульдожик такі собі, конечно.
Леопард паехаў, а стандарт вырашыў, што ён будзе патэхай. Ну добра. You're just like the best girl, and this is the best. Easy with the sad girl. Ай, ніхто зелень не паехаў, а гэты паехаў здыхаць, таму што ён толькі на гару падымецца, і ўсё. Я пра бульдога зараз. Бай. Толты поехали сцяжамі гуляць, паглядзіце на гэта. Я такого яшчэ не бачу, каб ЛТ ездзіла вось там унізе ці дзе разам з сцяжамі. Дзіўна, яго знішчылі. Чаму? Ага, таму што гэта Аляксей. Таму што гэта Алёшка. Так. У нас ужо тут няма чаго рабіць, таму мы едзем сюды. А куды ён глядзіць? Спіш? Хіба што ён вылецеў. Ну, я потрапіў, але не туди, куди треба. Круто. Наші там. Чекай. Куди ти поїдеш? Ось так треба стоять. Ой, не хапіло тобі трошки. Ага. Это приехали, и тут приехали, а усюль приехали уже. 546 пойдет. Один стрел за всю гульню. Невероятная, блядь, команда. Так, МБТ так само проигрыш. Топ думал инакш. Поразка. Проигрыш нет. Проигрывать, так, проигрыш нет. Поражение. Поражение, поразка. Так само поражение. Эй, калі што, яшчэ бойце 2 і на гэтым на сёння. Едзем у цэнтр, куды яшчэ ехаць. Мы амаль у топе, таму можна заражаць звычайныя каліберы, не голдовыя. І патроху знімаць хпхі супраціўнікаў.
Чекай, хтось там. Один есть. Так. Блять! Дурак! Да навошта я так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ёлупень, блядь. Ну, блядь, ну, что мне гэта каштавала? Ну, трошки нормалёва звесціся, і ўсё. Я ж бачу, што ён там не пастрэля. Мінус тыка. Не хочу минус тыку, я хочу тыку. И плюс тыку. Неужели это тяжко-то? Это же не тяжко, гульня. Тебе нічого не перешкоджае гэта зрабіць. Дзе гэтая кілана? Не зачаплю тебя, не? Ой, Бураск, занадто ты уже стоишь тут долго. Ты ж Бураск. Трапишь его? Ай, там яшчэ один дом, ну... Ну. Давай. Тут нема нікого, не могу прострелить тут. Отсюль я так само його не бачу. Это ніяк тут треба вилазити ось так. Сюди, ага. Что меня перепужало. Ну давай. Курва мать. Чакай. Залетела. Это приемно. А ты спишь хиба? Не? Тут нечто жалом водит, перезаряжается. Воу. Ты выходи. Ось, добре. Ой, пробач. Пробач. Не хотел. Ніяку хотел, конечно ж. Але не гэтага. Ты поскать погляди, он не трапил меня нават близко, але все равно снял там 30 хп гэтых. Где вы тут? О! Хе-хе-хе. Ну, не смешно. Ну? А ты высунься, не? Линкс поехал. Танканул мой снаряд своей головою. И поехал. О, добре. Алтеху есть. А наші тяжики стоять як потехи.
Вони його не штурмують. Добре. Не хапіло трошки. Т-28. Так, Т-34 тут уже. Гача. Дамы, паўсюль адны дамы. З аднім ХП ён здохне ці не? Ідзі ў сраку, гэта трындзец. Одно ХП, блядь, і он 4 снарады запар танкуе, паскуда. Добре, апошні. Апошні бой на сьогодні і ўсё. Девятки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тигр Маус, я навіть не поцарапаю його. Каб нейкія драпіны на ім засталіся, это толькі галдой і толькі ў сраку, ці ў борт пад прамым кутом. Таму нам трэба сюды вось неяк. А елка не поедет туда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, елка. На что ты там кого светить будешь? Да иди ты в сраку, ты едешь по центру просто. Тебе не обыходишь, что треба фланг светить. На, стал по центру и все. Сдохнешь, паскуда. Хутко сдохнешь. Это все, что тебе треба ведать. Ну. А ехал ты вось тут уже. Яны уже откидываются. Знову гусля. Знову один стрел, и знову уже трафляние, и крыт нейки, и все на свете. Просто тут поховают. ХП добрали. Нема на то, что робить, правда. Нема тут что робить. Гэты дурак подъехал туды, а я, дурак, подъехал сюда. Угу. На что спадзяемся, я не разумею. Будем стоять, як мышь под веником. Нема что робить, только так. Нехто подъедет до меня, я его рентгеном засвечу, а так. Бурасик у центра, елка поехала. Елка поехала неведомо куды. Ну, я могу это охотить. Добре, добре, рандом равно, нема що тут казати. На гэтым мы скончым сёння. Дзякую вялікі за ваши падабайкі, калі вы іх застаўляеце, ці агляды, каб пасля каментаваць.
Не тое, што хацеў сказаць. Такім чынам, ставце падабайкі, подписывайтесь на канал, заставляйте каментары. Вось, буду вас чакаць на наступным стрыме, які ўжо будзе заўтра. Заўтра мы будзем гуляць і ў Еўратрак сімулятар дакладна, таму што я сёння падрыхтую ўжо наступнае дасягненне, каб паралельна выконваць яшчэ і тое, што ў нас засталося з гэтым горадам кальмарам. Таму зноўку вам вялікі дзякуй і пабачымся заўтра. Пуль.